sengedlule ngipheleleni upoison ngife ngoba sengedlule ngipheleleni upoison ngife ngoba sengedlule upoison ngife ngoba sengedlule upoison ngife ngoba sengizame konke upoison ngife ngoba sengizame konke upoison ngife yo nangina AK la yo abe ngizophuma kanjani ish hayi kodwa yazini awuthi ngihlale kancane ngomlindi hayi man mfethu Dumsana ngiyavuma mfethu izolo sixabene ngathi ngirekhode kabi kodwa phela nawe indlula mfethu ngeke ngilume mina ngiphendula ibhova manje hayi ushoba futhi kushobani ukuthi mina ngisaba wena futhi mina kahle hle bengijimela nje Dumsana wenza ini hayi wena ungibona nje ukuthi ngenzani ngiyabona ukuthi wenzani kodwa nje okay yini igama lale gym oyijimayo yazini vele mina yazi bengifuna ukuphuma aha alo ngathi kuyasana nje khali shut down ibed hasisazi nakho esawukho Dumsana mfethu wahlala kabuhlungu kanje yasidala ngagcina wasathonisha amakhekhe inyana nejuice hayibo Vusimuzi sima nje ngishaya wena Vukani usangene yini uzoyithenga le juice uzomnika awumi kancane baba sina juice la endlini yime Vusimuzi mina ngizelanga la amajuice kahle hle mina ngizela ukuzonivakashela ya kona uqinisile mfethu Dumsana asichilisi nawe nje ube ukuphapha kancane yazi mina mfethu bengazi mina ukuthi ijuice iphelile ngiyaphapha mina Somandla mfethu manje usho mntu la bohle khona bekuphatha kanjani nje njoba bekuvula ikolo evukani hayi mdumsana okay ke mdumseni manje usho lo le bohle kanjani njoba bekuvula ikolo ngiyaphinda futhi hayi mdumsani uzongitshela ukuthi le bohle kanjani noma yazini ngengitshele ngoba uhlulekile ukupronounce igama lami okay hayibo indaba manje mfethu Somandla ngoba siyibuyelele kababa sikenzi lutho kuwe indaba kanti bona baba uze wasipha ngisho 500 yegroza mfethu nayi bu Vusimuzi nawe Somandla nabasele sikangaka indaba senixabene alutho mfethu Vukani inkinga ukuthi ngina ngiSomandla kafuni ngisho ukungikhulumisa mfethu angazi ukuthi ngenzeni hayibo Somandla iqiniso yini mfethu ukuthi wena umkhulumisi nangivusimuzi hayibo yini sixabanisa kangaka ngoba phela thina singabobhodi hayi yethu mfethu njoba solo kuhleli la uke wakuthola mhlawumbe okuya ngasethunjini hayi singangazi ngokuthola kodwa nje ungayikhathazi ngami hayi angikhathazi ngawe just bengikubuza nje hayi kuhle ke lokho kodwa mina noma ungangishiya nje ngiright hayi okay mfethu mawusho njani hayi phela okay hamba phela hayibo indoda ngathi siyaphakamelana nje manje ayibuka ukuthi ukuphi bese ukhuluma lento oyikhulumayo sathi ngihambe nje manje nakusengilamba
besizothanda ukubonga lesi sicephu seProblim House. uDumisani ke ufikile wahlala nabanye abafowabo kodwa nje naye uze nenkinga zakhe. Besizothanda ukukuvezela ukuthi uSomandla ngabe ucasulwe yini kangaka. Sasilogesi yo. Hayi man. Ngoba ngithi lona ngivukani and Vusimuzi. Kusho babuyele kababa. Hayi man. Phona wayi bangizi la endlini bangibingelele. Oh, okay. Bakhethele. Hayi, all right. Nkosi. Nawu umuzi ubhidlika abafana abaxabana bodwa. Kodwa sike sibone ku episode 5. Square nje.